Ri ndirero ya thatu ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ikitwe mbunge ya Senate ne mbunge ya kaunti ya Meru akiringanithwa na maitia ya kuna watho na kuremwa ni utungatira kariba kaunti ya Meru urakubatere MC Ban bethirite bakiwa kenda Meru ithire chokanira no mwanka ngavana Kawira ane na bwathi atiba bakiwa mbunge ya Meru na kaunti yonthe batire kwithire kibunjwa Ameru basoka ndebene untubo ne buronekana kabutumbekana nyuma ya bunge ya Senate kwithira ne ritari kwina umu bokwithira antu bachoka kuringa kura kumunera kwithira gutena IBC na kinya gutena thinene ne hire batu utuma county gethire kibunjwa akari basoka ndebene yoro abunge baba Senate ni bararingire kura na wetikire nende ngavana Mwangaza akethire kulukira njarene cia mbunge ya Senate yonde kenda kuthikirwa kona kithira akathire rietu yawe kana akaingatwa ne mbunge ya Senate kana akethire chokure ya thatu kumune nawe kwithira choko yele ne mbunge u akirekana atina maitia utubado rekire mubango yaro siasa tuketha twekara ndena uselio kaimenyi ne abisa kiri mbunge ya county ya Meru bisine ya Senate Kathuri Muronge na mubiashara na musiasa kumantere chiembe Jacob Mantile tukiolelia mantu yayo ndea thiolokete county ya Meru na aranende Senate yethirite kiwe kathikire ya mbare no romuntu ka Jumatatu na Jumaine Ameru baraba kuwata mbaru rutere rwa mbunge ya county ya Meru rukethira rukiona kioto kio na baba rutero ngavana Kawira Mwangaza ri bakona kioto kio na Meru ya karate ukekuthanga ngavana Kawira akana kana kethire shokwa ni mbunge ya Senate. Pone po tukeza tukero tukuborore nyuma ya nteto chioro the mwende mbere ina tukudura ndite kri nteto chioro utukoborware. Muswanda Iwan Ndengo kuchiria maoni mwanya kuma kiri atongeria na kari kugirekana bakethira bakeita barua mbere ya kuendia kana kuanda kimera kiu. Kiri aro siasa turolelia maitia jira iketie ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri mbunge ya Senate eita raya thatu. Akariba njia yembe centro kuwa ngavana Kawira tekuingato nontu ni mwekuru ende nontu bomeye yawe yarari nayo. Akariba mbeo tieni West kumenere mubunge wone kuthuka kwa barabara ya Kagaene Miomponi uri nabo akariba luchuti bakumeneria hatongere bone kurea ubekira stima. Ankuwa toni kintoto chioro de momonere to madithio ni Purity Richard na ngetwa Mutembe Edward. Nyuma ya nteto kumbuka ati kwena muswanda yumweru mbungene yo kwinyilia murimi wa Ndengo na rene bakalasimika kuita barua mbere ya kurima Ndengo hii nende mbunge wa Tharaka Njiji Murugara na aria nitena nteto yakiwa muswanda yu yo karia murimi kumane na mabroka na uri bandengo na we munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Muisraeli na mbunge wa Mara Kareke Bioki bawete patekulukia miswanda ya kuinyilia arimi oreba kuwa ndeba ukira nkethi kuma kire Gen Z. Anthony Kadenya na uturure nteto chietu utukobarware. Muswada wa mawatho majeru makurungamirwo rimi bwa Ndengu nuletete mwanki munene gatigati ka arimi nyuma ya kwirikana ati muswada uju wa Senate wa Kitui eno kuambua na ulolekite gwituka bunge ya Senate na liwelekere bunge nene ulendekithia arimi bonde ba Ndengu kujukia license akethirwa ati ugu ulekagwatwa atina license eno hale silingi milioni 1. Mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara leu ni umwiriti na kwelithia ati miari eno ni ya urongo na itina umano bweko. Gutie gento taiku kiandikitwo Taifa Leo na antu ba social media bathukia bakira muno ibwega menyitheti antu kada bele no ona clause 9 yenu bakugweta etikuga bantu tamu. Otherwise bobu no rongo bakuga muremia le Ndengu atena license akaringwa faini ya milioni 1. Gutie gento taiku sheria niti kuga ugo isheria cia Senate tinthuku muno lakini kwenda guchubwa kaire kaingirithwa ibwa buruburu nkeruki i National Assembly. Murugara ruga moronto wa muswada uju ni kurona mabroka na biashara bala bathite na mbere kuthukia urimi na biashara ya Ndengu. Muntu wonde ora akegwa akiendia Ndengu akegwa ge process Ndengu kala kiruta wira yingi ya Ndengu mu biashara kana wira chinge no mwanka anenkero license i county government. Utionto kwendia Ndengu mbinge muno scale nene utena license yeno na wona wachiendia utena license uirwe kotini uthitango no gwatwe nego cha ukare ya faini ya milioni 1 itaukeruka milioni 1
kana uthi njela utakuruka miaka nyiri kana chichombe. Muruga arakiuga ati muswada uju urendekithia biashara bonde balaba kwendia ndengu kujukia license na bwaremi kwendekithia kiri thirikari ja kaunti taremi bandengu mutaratara batikali no silingi emwe mabisa ba uremi ba kaunti bakirigagira kuthimejie kwandikithia aremi baba tiege ntoka kuga muremi ari mandengu atena license na uti license kwenda kada ono ari mandengu chiaku te registered gutie mtoka kuria ukendia ndengu chiaku wega bukwagiri lakini utethio boke gwobukenenkero antu baba kuri bandengu wegutine ngono tutie mtukwiye gitumi ya kwandikithia register mu member ikaingo tumenya nigo gitongo murugari kuri bandengu kabenyana kuri bandengu norongi na kuri bandengu. Murugara kiugaga bunge ni nene bakathithire ugaruku muswada uju ilo kuongera kigina kia Dengu Fund ila kugekaguna nene arimi bandengu balia bakethura beandikithithie kumagu bantu bamonde bari andeni tukotwe machuba lakini nigo ta umwe bari bandengu na mujumbe wa Tharaka nkegwa nkero ira gintu gigetwa Dengu Fund mbeca irika igwithirikari cia gutetheria antu baba kuri mandengu tabura twina coffee sherry fund twina tea fund twina ona sugar cane yani miwa na inya turi na baba bakuri pyrethrum na ambi bonde bena fund yago aitho kagita gaka atongore bangi ba county ya Tharaka Nithi ilo mubungu wa Mara Kareke Mbiuki na munini wa gavana Nyaga Muisiraeli ni baleganite na muswada uju. Kareke Mbiuki akiuga muswada uju getukua ukarete thina nyingi taire jaretirwe ni muswada wa kigina ulo atumire imwana bia Gen Z kuthithia maandamano na kuithukira bunge nene. Tumepitia maneno ngumu huko sodiria ande kwamba ndengo ituke taxed baba yao ataputi no kwa sababu watu wetu cannot tax crops kanwera antuba angabaka tax kwa kia ndengo angokenda kwa ndakao kali akao wote angalevis hiyo story mingi atutaki we are here to listen to the people and do what the people want. Munini wa gavana na Nyaga Muisiraeli akiuga bote thirikari ya kaunti batikira ikwazo ile ikaingira aremi kurima kila bakwenda. Hatutaki wakulima wetu wapigwe kodi ama fine ya ukulima wa ndengu. Sisi kama serikali ya kaunti tumepea wakulima wetu free will to farm anywhere, do everything. Kwa sababu nimwambie hii vitu ikiendelea kwenda parliament na picha inakuwa sheria. Utaona hata wakulima wa ng'ombe tunawekewa restrictions. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Kuma utumiri obisi bobo wewe tawandikani boti kuthiata mitaratara ya kikatiba na kuwairia kaunti ya Meru etiyo ndemo ya mathitango era gavana Meru Kawira Mwangaza asema ni itiayo karibari na nende kwambatwa kwa gavana okiri mbunge ya Senate ontueni kiriwe Jumatatu na Jumanne akiume twitite gavana Kawira Mwangaza kalazimika kuthambiria itora ya weringi kiri mbunge ya Senate mogani mweti na utumurikira maiti era Kawira era kuthitangwa ayo kiri mbunge ya Senate kuma karibari ya mbere. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na mbunge ya kaunti ya Meru tiageni methone ja mbunge ya Senate kiritindera kwebaniria opisi na gukurukira impeachment. Nyuma ya mbunge ya Meru gukurukia musanda ja kweberia gavana Kawira Mwangaza riri nigerekiri reja tano na reja thatu kiri Senate. Ria mbere riari mweri jwa Novemba mwaka jo 2022 ararua rieru rwikitwe mbunge ni MCA wa Bogeta West DMK Kiogora. To move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3, gross abuse of office, and 4, gross misconduct. Kuringana na rwarieru jaza ndija moja maitejera gavana Kawira Mwangaza aringithana wana jo bumwe bware kuandika ndugu ciawe kwejana ite ati thingatirite watho kubutana ngugine gutena mutaratara na kinya kurega gutia ndongi mwanya cia kaunti bunge bware kuthura mwene ta patron wa Meru Youth Service kanya gatigati bene bunge ni kuthura Rufus Miritija mwandiki munene wa thirikari ya kaunti ya Meru ati kurukirite kiri mbunge ya Meru bunge bware kuthura na twanyene to thirikari ati
kuthingatira mawatho ja wandikani kwandikira ariti ngugi barabarene jakaria bathoko na kinya kwatha sub-county na ward admin bandike egeri micemanione ya mwingi. Bunge ni kurega kuthingatira watho bwa koti na kubuta ariti ngugi ate kuthingatira watho na kinya kujira kugondokera kuuya na kwaga gutia atongeria bangi joria wari minister wa urimi Mithika Linturi, Senator Kathuri Murungi, mbunge ya Meru na kinya atongeria bakanisa ya Catholic. Mbunge ya Senate na iratua kamiti ya maseneta 11 iria tongeretwo ni Senator wa Kakamega Boni Khalwale iria nyuma ya ikarobiu itukone bia gitarethi gonko ironokia ngavana uju nyuma ya karikariu kuragia gokiri gandari kainkai o kaire mwaka muthiru kwa mweri wa 10 mbunge ya Meru irakurukia rwari rungi rokweveria ngavana Kawira kagitene kau na rurwari ru roikwa mbunge ni MCA wa Mitungu Evans Mawira Karia. Count number 1, misappropriation and misuse of county resources. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, 73, 201, 226, 227, and 230 of the Constitution, Sections 8, 12, 13, 16, 17, and 35 of the Leadership and Integrity Act 2012, Sections 55 and 66 of the Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, and Sections 45, Subsection 2 and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Na jomaitia jare mugwanja. Bwambere, bwari winyangia na utumiri bobo bwa kigina gya county, bwajaire kimenyano na wagibu wa mitugo emega, bwaja thatu, thanga, kuruma na kuogia atongeria bangi. Bwajana, wandikani giutatina watho na kuzukia ngugiti chiawe thirikarine, bwaja tano, kurega kwathikira koti, bwaja tantatu kwa barabara ya mwingi ritora mwene na bo mugwanja kurega kwathikira mbunge ya kaunti ya Meru. Nyuma ya gukuruka mbunge ni ya Meru, rwari ruru iroikiriwe mbunge ni ya Senate aria okaire mbunge ya Senate yonokeria ngavana uju na nande araturi mwaka juju mathina ja ngavana uju ije kachate akuye kuthira. Mweri muthiru ikurari na ndwari jire itongeretwe ni MCA wa Korotwa uria nowe munini wa mutongerio baraba ingi no zipora Kinyaka na ZK. Rwari rwa mbere rwari amaitia jaire aki na joni utumiri bobo bisi no utumiri butiagirite bwa kigina gya county. Governor of Meru, as despite previous impeachment processes and warnings from the Senate, persistent in discreditable acts and singularly and correctively amount to 1, gross violation of the Constitution, 2, gross violation of the various national and county laws, and 3, abuse of office. Inya kwithira governor county assembly Meru ni muikitie Senate kana ni muingatite otongeriene maita jaire woni ndona kambeje okaire nontu mweya agwata wa maita jonde jara akeia mwamba akaia narua agwata wa aia rojo akagwatwa aia uke akagwatwa gutithera kwina limit ya mwamba kana muntu mweya magita ja kuthita. Rwari ruru irwarungikiro ikoti na mugambithania munene wa Meru Linus Kassan endekithia ruthikiro injuri ncheke ende nteto yu cia kuba nyuma ya ntuku inkai muswanda jongi jwareto ZK yokaire na juri na maite jathatu na kuringana na Gavana Kawira ari na maite jathatu na ni kuna katiba na mawatho jangi kwagira giti kia gavana gitio no utumiri butiagiribwo OBC. Gross violation of the Constitution, 2, gross violation of any other law, 3, gross misconduct, and 4, abuse of office. Mwanya jorwariro thai na ndoria iwingi chionde ni ati thai maitia dija makai mono. Mtuku ya goro mbunge ya Senate nirekire gikaro na gwitikaniria ati igamba riri rikathikirwo nyumba yonthe. Kiria gieteri ni mpumi chia igamba riri rikathikirwo ntuku ya Jumatatu na ntuku ya Jumaine twitite. And at this time would also want to express our sincere support to our sister, Governor Kawira Mwangaza, who was not able to be here today because of the impeachment that she's going through right now, and she has to prepare for Monday and Tuesday. We hope that she sails through, and that should not dissuade other women who want to run for the seat of governor. So Morgan Muti, Garo ya Siasa, Weru TV. Boya Morgan, bono tukethia tukerio tukuboro rekire mubango yuaro siasa.
akari bawondia njiane bachumrite kumeneria kundi kiria kiaririe cukuye kangavana Kawira bakiwe kundi kiu ni biubio bachoera kantu gakuruma bawite Kawira ati kwingatwo nontu imwe kurundi ni meya yawe yatwikite ntabariko kiria Meru kundi ki kiwite kwithirwa Kawira na mejete kuwati na bati kurekerwa nontu ni mwekuru Marion Karui ana chionkoloki. Na waomba senators Sifuna na kuomba Sifuna wacheni mama abaki pale pale amalize miaka 5. Nyuma ya ekuru barabatura Nairobi bakuma kaunti ya Meru kwithirwa bakithetera gavana Kawira Mwangaza na kuria Senate ni bethirwa bakimonokia gikarangoni kia bithatu kiria kirigiri kwarirwa kiumia twitite bamwe ba ekuru kuma wodi ya njia gicione kia ubunge kia Gembe Central ni baciumirite kumeneria ekuru ba na kuwa bate kumenya mathina ya ramu Meru rori kaunti ya Meru kulukira utongerere bwa mama na ati bate kwengata mama nontu ni mwekuru indi ni uritingwe bwawe buthuku ngavana Sakaja bube Nairobi bakuwa kaba utethia bubate utethia nontu utero bakia Meru kuringira kura baringa kura cio Nairobi ke ngavana wo Sakaja kwa hivyo ngekuru na kuru baubore ina Nairobi na ubore ikenda bo ciethe bwe ba Meru baburu bote ko bwa Meru bwe ba Sakaja na bubati koria no kwa Sakaja na bo akirira Meru nontu bukoru thine Meru bukoru barabara Meru bura karietiwa ibawere ni njenda tukurwera lakini wo ndunga miao ndi mwekuru na tutukurwa na njenda ya wekuru ketha tukiruya na wekuru ntirwa na wekuru nontu nya ni ndi mwekuru bila tukurwa na bio ni incompetence nontu wathani bo uthuku bura tuonete kiri mwekuru yo ngavana especially oni onto ya onjia ntona maendeleo miaka elire ethirite ngavana weja maili 3 kiani ne keki eto no kabati kaende no tuikeria manda buti ate bwanene kinyange kuroba bakuya kuwa ikaba ba defend Kawira otibi bamenya bwa Meru bari ya Nairobi na batu na tutoria Meru batu nde tokari yange kuroteka kwende tukuthura Kawira twamuringire kura tumwendete muno na tuwirite muno tukiona yaka imwe kurombo tutethia lakini turejera kumenya Kawira atibwa pio Kawira nakana bakiaria ekurubani bakuria Senate buru bakonokia Kawira ringi yuni jowe muthia nontu Mumeru akutherenda ni wasia witina mbere kimya kielire kulukite kumangavana ari utonyetine na Senate ndaboromba atere twebeleria ni mpanga Meru batwe impanga Meru pio na tutegombana nio kaba Meru torie nya totenga bana batwe tukasiatha tukaria twe metropolitan na tukabatoria totenga bana ketha no yo bomba tucokeria ketha botomba buru karanthe bwiberwe Meru kiao tugweyara mbere tugweyara yele na tugweyara ya thatu twiberwe ni kiao lo Senate na Kawira kuringana na watu kinyethetie kinya na kuonde awetera kathana ni nyambeso to batu etiganirio na ntosia Kawira nonto na turethetie thine itare nene ndo ake twiba swisi aturetaira na yete maili 3 last lera ariku ni ndo aturetere antu barorwana itebira unangwa anthaka cietu ira orwa akeya akena kana ira mbesa kianini atharani antu bagena kana mbesa bakindwo kaunangwa nyama iyo maoro kwa uathani bone butukuromba Senate tafadhali watuondolee huyu mama na tore wa mama tukaweru twekero ora twekero nyathire imwe kurunge kanonge lakini huyu mama atoke ni arankuluki pamenerete Mike Makarina na kumweta ya mtu wa kwithetera wengwa ati kuria Mumeru na bari wetu mikiawe kwambiria kujika mama nontu ba munyinko yo kina kia milioni 10 ira MCS batengerete antoba mawathe kiri budget ira bakurukitie kienda iguna nacio wengwa Makarina buru ethero areo kiu ni mtu ompara ate kuthetera Meru na atena kiao na Meru thine kiu kiawe akia kulukiritie mbere so twaromba kinya bau bakuiba Makarina akiaria betha bakimenya Makarina mtu ompara karei Makarina na nkwere mpare ku na thina ciwete cia usumbura batu turi antu bara baringira kura wetha tara wete wenzako tafadhali reka na Meru barite ngocio na barite Kawira no Kawira buruto te omwenda Meru Makarina na bonge tukucoka tukwire kiembanze tiera ukumerwe milioni 10 ya disability inkomenya ibu anto retere gukumela ke Kawira no nto iwa ciatha cia munene wa disability kendo menya kunyanyasa bangi itokomenya buru abanyanyasa icio citomete weta ku defend Kawira kendo yo kasi ambesa ira Makarina itokomelete nke reportera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Bunge ya Seneti ikiriro kuringa kura kuonokia kana kuingata gavana Meru Kawira Mwangaza ntuku Jumaine ikundi kia New Dawn ne bachumiretie na kuromba maseneta nende bolelie maiti ya Kawira thitangi na yoemo kwemwe na bedira bake ya Meru wa muri bwina uma na Weru utukikare aina ntetoi
nyuma ya igoro mbunge ya seneti gukurukia muswanda jwa kuthikire gamba ria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza bari senators bonthe na ndikundi kia niundo nigicumiritie kugongeta karia riu. Senate tumicokeria katho no tubagwitikiria seneti yonthe ikara nthiguru ithikiria kiriro kia Mumiru jonto miaka iri tukurira miaka iri tukunyamara na tukaigua ibwega antu akiriro kiu gita kuthikirwo ni antu 11 seneti yonthe ikare ituthikire turi a Meru. Kingi ni gikundi kiria gicumiritie kuria senators baba guchwa kanya gatigati kana romwonkera ntuku iria ngavana Mwangaza akathikirwa iria ni ntuku ya Jumatatu na Jumaine kiumia twitite kwaraniria na kuthikira Meru kenda kagita karaba kethira bakigite gamba bethira bakigita nayo tabate kwendera kinya rutere ruriku taja maingira atukugitira Meru igamba turebagitira gamba na misinformation turegitira Meru igamba na mantu rimo tutije ndene tiga mantu jau akija ikitwe ni assembly tiga mathitango jau jaikitwe ni assembly ni romba riakwa senators bari out to Meru nonto muntu no wije kira twara kimuinyite twantu ba Meru itwe twije thina iria turite gukurukira ngavana uria twathurire na itukuromba manto ja Meru jajo kwena orito nangi ekagwa chubune chubu ete toragwa ingi eritagwa antu bagatikwa bakanywa chubu. Mko na nafasi ya kutembea hapa Meru hata kama ni Jumapili, muangalie na msikize wa Meru wanasema nini, ili mkienda kukata kauli na kuangalia mambo ya Meru mtafanya kulingana na maoni na mambo ambayo mumeyapata hapa Meru. Nyebu antu ba Meru babu tegeni ntere ubumete bone tauni yenu era buri bone department rori one thoni ufakioni ethro tauni buri mukone thoko ira kira itwaka mukone thoko ira kiaka kuiba bangi kiale mere kiarunga mere kabuti uchuria niki babu keja kudha babu mutura bone tamani futi jo mwetaira mukeja kudha babu mutura mweterete murengeti bumenye beja kianu irio na kwibange baleja na kwejange bagwitakio muthiene ni bakanukitie ngavana Kawira Mwangaza ati kumenerwo rari ngavana wa Mwekuru indi ni katharika kurita ngugi ati nako ti mantu ja Mwekuru imantu ja kwithira Mwekuru eia akebairwo wathone Mwekuru athithia maweia watho butithara bukiura ya atiri tukwenda kumenya nthiguru ije ethira kwi mawatho jara jabati kuthithwa kwi maweia ja arume kana maweia jaka kana muntu una watho nontu Mwekuru akambiria kwebairwa nontu na kwirwo Mwekuru ebanirwe na thina iu cia kwithira thaizi twathurire ngavana na riria twathura ngavana twathurire Mwekuru tukimenya Mwekuru itwanele gitale alenge akirila seneti akiugaga aleonero nontu Mwekuru ndienda kwila antu bonde tutekumonera nontu kinya Mwekuru akathithia makosa itwanete baba inge sana ibabungi bathithitie makosa kaeja Mwekuru we igitale impeachment ile akinya ni kwa kinya antu ara kuthithia makosa nio njenda kandi kureterwa ku turenda kwira Meru atiri bukarita bwekirwa kiondwene utewe na thina na madam governor untu bora tukua katukua kuremwo ikurita ngui nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare boya Mutugi ni kuma kinte tuno tukuona kanya gakunoka nchokerete na nteso ingi. tena gutari na njira ingi cia gukinyia ntumiri tinga gweta kuringa rugoji kugwatia ndumuri na kuringa gempe mene tumeme tureza turia tutaigawa uge bomokari na ni untu kwaga umenye ikuretera mtu thina Meru itware mundune na ni untu nawe Murungu nezaga ntu bawe kiria betagia Weru Brathara Weru FM ireza kunenkera Mumiru kajuna inya ibwaga muno muthikiri ni untu bokuthura Weru FM na gututukithia kameme number 1
Tugikungwira miaka mugwanja itukugucokiria nkatho muthikiri nuntu bwa gwitania natu rugendo-ini ruru natu itugugwikira wirane bwa gwitania nawe ikinya gwe ikinya ibwega nuntu bwa gutwitikia. Weru FM 96.4 uma mundune ija werune. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 20 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. For the Kaching Ching, I think I saw the advert on a poster. That's when I started participating in it. Like the Kaching Ching is a free SMS. All you need to do is just buy a bottle of soda. Keep on trying. You never know your luck. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Ubwana tubetana mbere kurumira nteto cheweru themwe. Kariba ntere chedraka ni baido krite muswanda yo mwero yo andengo bakiwa yo bayinyile boya remi. Kariba bo wete bangi bo beriga iroremi bo bo andengo kenda wikuria. Bakiwa bo nende po mwadho ya bukedra bo bekira mungengene yo munene kiroremi bo bo popata bo andengo. Paul Wakabidhi aina nteto nkuluki. Muswanda ukimara kia ndengo uragombete gukurukwa imbunge ya seneti ati wakira murimi wa ndengo abatiri kwibandikithia na thirikari akaunti kurunga barua ya kurima ndengo ino. Arahe murimi akibandikithia no mwanka nenkanire rito riake arahatwire na mugana wa munda wake. Na nkuruki murimi uyu nabatiri kwandikithia akarima ndengo muthemba uriku. Ikuringana na muswanda uyu ati urakauna mawatho amakathucirwe tagaria ria gwatho. Araha gwatu nite mawatho mamagatumira kibungo kia mianka nchera kana baina ya chiringi milioni 1 nonto borende bombete gukujiria anene arimi mono nterino chitharaka nditora kwambe to biringinia takuthi wa mburando antakatherwa kiembe tindi aria mbomere tintena gutintia ndienda kuria na tatukarongira ndengo goti na ito kurima na rira Kenyatta ari kutotarongagira goti ndia koya ira gwaterongira goti ikegate matorongira ndengo goti tukarima ndengo yusiri no tigo karungo goti na boka mwero agu mbukanya jagogu tutirongira ndengo goti turetire makagwa inda bara togoria ikarende mujweto torie itatagwa no mwere gwe ari akogwe jinto atigwa gwakura kai zikole mwana ngomba kaka zaya mami kogwe atakwaria na we no ndo no zigeretie hare tutire mogu hatoka daikwa ni tani onkadaikwa ndema haikanya na jonkarema ndambo yeranda ike mwandengo nigo nkaingiro kuri mandengo ntietedia nonto kuria na kunyu ndengo kuthomithia indengo ende ntime ya gwetedia enda ntoba kwa rimwe ndwinyire
twebotire nginya ndio twebotete no amana ende gotie butogetetie bong'e no ntwene no batogenda kuruthu butokaruthu akiuria mucanda uyu gumbe kurithirwa ringi nagu nkaria ungwaria nde kagira mbaria ku akuno athoma mukaere ibachokere batureithirie itugaraithirwa no gwo tagatani na ntiko makia kuruthano ono kubutende kuthura ntikinya nini ndengo abatore matucho anto beto batuicwire beye mbega ira tumba gutetheka niogo reithiria bwega na bagetio bagiranto ni abaririkwa murungu akabaruma oyi mubiashara wa Ndengu thokoni ya Gatunga amerikanite tigo twa biashara tumaingithia na ikegwa ibumo muno kuingithia mawatho mamu nonto na murimi kugera kumwereithia manto tamamu ende ikegwa ina thina mono nonto wana bei no chirio ko bei irinde goro mono Nkiripotera Uru TV kumantere Chitharaka mbito wa Paul Ogwakabithe akariba kibulene Shauri Majengo kiorimba na nturire yakwini bumurite mubunge wa Daktari Kanywithi Mutunga ni barabara ya Kagaene wita Miomponi akaribaba wite Mutunga ature kuringa campaign na barabara nikinyagadira ni kubwithwa ni twigite mpanga kira tumiri barabara unontu bore bwithitwe mukidimitheka ana tionkoloki akariba kebuline Shauri Majengo kiorimba na ntura ingire bathiurukirite wondi nembe utigania westi ibachumirite kutheta nonto bwa kiraba kwe ikuthukanga kwa barabara kuma Kagaene wita Miomponi bakiwa ikirila kilomita 1 ate na utia ntere ingithinene batu gatuthuri muno nonto bwa mwesimiwa wetu Mutunga na natuthuritie muno nonto njira yetu atwikire kilomita 1 lami kuma Kagaene mwanka wakiaira ukeya kuma au batu twatianire na antu bamulika utuma mulika ukinya Majengo kinya biashara cietu inya wina gintu utiumba wita kwendia mulika barabara yetu iura yakarakiyo ka ng'ombe aweri MP akarira na aratende nya kumenya aya atunenkerega na kona ka watu turiti mno aweri MP let me tell you how watu they want change we want change nito kwenda batu no ya kinira na ko to turingara kelele nyeto to kuringira kelele mwanko to kira barabara yetu lami twetethia bikibiki kiumia kimwe bikibiki kwa makanika tukiriaria ntuko inkai bikibiki kuthuka ringi ndaka ciongo cia bikibiki utebia bakuona njira yetu toereo tukabwitherua inya kuruitoremero ibo maende na alama toyorichio kuringana na bo kwina nteretie barabara imuthia yo Majengo na Kiorimba siete munda piu itwe twarongo yua na twarongo njira tibatire turera Mutunga are atura njira u ndendo migale miguma kaene mwaka boto undu Akiorimba nara ukia kwina Makiorimba ukina Makiorimba bigwija thamira antu bathamire utumba kugira buru eta mauro yo ngoko itoje mbana njira ndonda kuri atire ingitwe Meru kai na turi kinyangari timyako ebani kanya bikibiki timyako mbura yekura miguru ya saindie na yengi saindie ngari chatimana yele imwe uchoka nyuma igetere enge ya kuluka kenda enge yekuluka mwagoro mara yete nyana mimba kana kaumirara gakwirara mimaya na nyara nonto be muchiye bate harakia Mutunga wengwa ate turatari ambulance Mutunga no ko yakoromia muntu kagana ate kagana gatethia muntu lou teka binya to ategana to betheria njera muntu ko to kachelero ndero chiringi gana igana thayo karawaye twere kuma mango igwa Kagaene mwanga la miere ame hotethia na hata muntu atugete batu kumbabu ale nderi wale twene kateta kuthithia kibindi kama aka 15 akio twera mantu angambia ngano bura tutanjire weta Mikindori tutanjire Mikindori tukenda tukinya mulika tutanjire yake enda tukinya mulika ingeto ringakura katorokaro kitu weta atia Nkuruki bawite kinya thirikari ya kaunti ya Meru ni bawithitie anene cibitari yetu ya mbeu ira ikinyite kiwango kia level 4 lakini ukiomita igaya dispensary gitumi kinya muntu ake ya utema ko nenya utumiro antu ao muntu ake akwithana thina ciawe ikwenda kumama cibitari ira atiumba kumama matayo ngo twekirirwe tonere mwangacia mweri uyu mwe thai tutiona weru thinira tugerekere nyayo ngo cibitari itwetwere ambulance ituthu matoka kiantu bena thina njira ikai achangara ote biashara ebu ya Shauri barabara imai yake niteri ote biashara ebu ya
ojoro ithulunka bo etaikira customer bonde ibwereteri ote biachara kubwacha uri nyemwe runto moya okire atongeria bao njire yetu ni mwaki laki bate bwithagia kenda boya kuromba nio kura na tuturiwe kethete bwithetwe kinya bukeya utekura tukayana tubareana na ushuru bwetu lakini tutukomeana taxi chetu chueta ya wananchi. We want MCA, MP wote wakuja watuambie ni wapi ushuru yetu unaenda wapi. Tutukoona maendeleo nturene. Ntekomeana atake yotwera kethera barabara ketheria yewe ko yotwera atubuthiria. Kou batu na atwere manto no ora na ntwere gaira no ora na no buto kai. Kou ninte na bwakora mheshimiwa kante komenyana atake yotwera kipindi genge. Na kethera ko bwa menya ko ya gutwera na kaibange ya atwere. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Akaribalo chuti Embe North ni bandamanite kuinga barabara ya Ntubeto wita Mutwati kenda kuthikirwa na wikiro stima karibaba riwo kuma transformer yowere kuthuka ndikaita na batwire kwangaika kiundune nende mubunge wo Judas State muna bekirite wirane ati bakethira bakiolelwa. Dennis Mugendi ana ripotie. Banini na banene ya karibanture ya stingi wakarani rosioti gishoneke obunge kia Igembe North baturite na kona mugambo jurijo mweta ntigiri istima bakwenda kumakire mubunge wao Julius Taitumu tonto bare athira imeri kithomba ikurukite kuma transformer eje kuthuka na yagia mu mithondeki. Kwetu na stingi wakarani twarire mweri yo tano tutona stima kumora stima cia thukire stima cia guthuka tukoringa report ofisine mheshimiwa Tinjei antu bara atutumire antu botwetia ana tukira atoleli kethira toleli kethira mita cia tonire ngesti niro nkori ni aki mheshimiwa Tinjei otoma antu botwetia ana kenda toleli stima na mongaru areba kwa yambia cia tigofira na tuna mieri tano totoya stima ni aki loje transformer ye mheshimiwa Ntoru aki aturetere yo na ntukuyele na mheshimiwa Ntoru aki atokera stima re Tinjei wewe hukuma ngwe kunia koreka tukaria keundu na miaka yombe aritwa ba ogenda kolelia bonde abe na njwero otewe njo kuma skuru eraingwa lo yabo kwenda toria twena rasta batu torua twenda buru elelia batu totithomo tuko onto waitwe yo mwagi embinge lakini batu tathira o mwagi no nto tembi na mwana thayo nto emose na kwenda kinya guciandikira kinya kauku otuko lakini tweria kiundune na tokona batwe endi nyantu kwenge ko muthaga waringiro na iya marione wa rungwa no ntokithogora stima muntu atekeringwa na iya na kiri Taitumu owa Taitumu we mubunge to Igembe North toteo kwera tafadhali toteo kwera we yotwekere lazima we yotwekere ora kiongozi eto na totiari mwaka yo wendo atwekera tukwelenkana mno toto bana obisine tukabu report tekinyana ka mheshimiwa batu atomura nyuma kiomi kemwe stima cietu kya gwethoitira kana twenda kuandamana mwanga tutobisine nya anene pio Taitumu atore stima ao ngempieto akara kureta nombi na njira ya thimu tukiania nawe na mubunge Julius Taitumu ariuga na igitwe makaya jaka ina nakubatungatira na rua mono stima igankana nturene iji Burambo bakwa ma transform only dhuki na ngwati report urukiru kuma kimtu to Stanis yantumirita message na leo ntumira message unda forward ya Karengo na Karengo ro in charge stima mbira na kuita bunge na coact kana baka respond lakini Burambo bagwera kariba lushoti na kariba Igembe North ndi that transformer is either in a challenge transformer ni mwana engine no yeye na nyuma itareka ika develop mechanical problem Burambo bagwera no kwenda kwenda okariria na transformer thuka tugero immediately nonto bomba kuga bukuya report ile ofisi na kwa hoteli report ile ofisi ne lakini transformer we na mweri umwe kwirwa na temeri 5 lakini la bukoji antu mtu meabo mura cha maoni akalita maoni yake kulitayara kulitana na yake ya binadamu kulita maoni lakini kambu ya transformer yachukulikirwa
na antu betho baino kari Dennis Mugendi, Weru TV, Torene Astinji wa Karani Rusioti, Wandini Antubetwe ya Kiongo, Gembe North, County ya Meru. Douglas Kanja urawendekithitwo tuika munene wa Boris Mweru na kinyite mbere ya nkiama ya kumuunga maori kenda mbire ngui yewe kithira ha kulukwa. Kanja akiaria na yanite mwirane kathumba yarakaingia wakanya kau na rona niitie kuruta ngui kwa nkulukia miaka 39. Boniface Mongera natio nkuluki Gwikinyithia mbere kamiti ya kuringanira yokaria bondene ya bunge nene ni nyabunge Senate bwana Douglas Kanja ororo tikanye kai jo polisi no kali tayari buru kwithirwa akiaria uma. The whole truth and nothing but the truth. So help me God. Bwana Kanja akiabiria Nkanja igurutiwe bwawe na ugire na miaka 39 hari kirongini ro polisi na makinya jojo tongire bobwe garo jodire tumatomwa na jakonekana. I did a lot of reforms in the GSU to the extent that the unit, I did put it in a way that the entire unit remained mission ready at any time. We could be able to deploy within the shortest time possible. And this one can actually be confirmed but by what happened in Dusit when in the year 2019, January I remember, when our country was attacked by terrorists in the Riverside Drive down here. We were able to respond very, very quickly when the terrorists struck. Mubire ba polisi na byo kwedro bakiuraga andamani kagitene kama andamano ibedro bikiumira ntereshonde kiama bakionania kuria kunganira kwao mandamano madhiru chendu kimbithikana jenzi. What would you do to map out Nairobi well so that you do not have demonstrators come to the center of the city and cause the kind of mayhem? Some of our officers not wearing proper uniforms during demonstrations. I think that's an area that I'm going to address if approved and appointed the AG, because we know what is the regulation says, what is the conduct, how is the police supposed to conduct itself. We are very much aware of that. So once chair I'm approved, I'm going to deal with this issue. Kogarro toro mabitha ba polisi amwa kwagirithia monekano jondongisho kareja ntheru ne Kenya ni ontu bomwe Kanja au girageta kuthithia. What will you do differently to ensure that the National Police Reservists are well equipped, are well enumerated? There are those uniforms, the blue uniform that is ordinarily worn by the general duty officers in the urban areas, the blue uniform. We are changing that one, and in fact, a lot of investment in that direction has been done, including public participation, and we have gotten what the officers and the public feels that this is the right one. So what is remaining is the rollout. What strategies are you going to put in place so that things like recruitment, it is not for the highest bidder? Yes, recruitment is an area. The last time we did the recruitment, I think the last pass out parade was done last year. So we are going to do another one very soon. Mkoja kwa akiamba kethro bakimona na bu kwethro kejo kengogeje bakethro bakiandika report na kumineta kire bunge nene are kethro ikererwa abunge betikaniria kwethro bemukorokia kana bemurega gokeja kwa bakethro bemurega rais Ruto akethro akirasime gochoka mokuna jawe kaire na gochwa mtonge kumorota kanyene gaka. Reporter Antoshoro TV kumaji karone bia bunge kingine ngine kimsho Nairobi. Beta Boniface Mongera. Urawa ingatiro ya mwandiki munene wa kiama kia UDA Cleophas Malala na nditite makanira wita koti kuthitanga mukarieti wa kiama kia Cecily Mbarire na kiama bangi na ontubo mwingata itine kiu. Malala akiari wite kiama kia UDA kina siasa itebui nikibati ukaridwa nthike ndangire kana yoneka kiwe ngatiro kia mene kiu kiutate na watho. Mwanka manto marakwenda na matheta make kuthikirwa na kuthirwa na njira ya weru. Cleophas Malala yuganwa gwe mwandiki munene wa kiama kia UDA ndeni ya nthiguru ya Kenya uro gutamburwa igatiba na nkinya watho bwa nthiguru ino. Let there be no doubt that until the issue
or rather the issues I have elucidated above are adjudicated upon and settled fairly, amicably, and conclusively by the relevant organs, I remain the lawful Secretary General of the UDA party. God bless UDA. God bless you. Gikaro nandiki bandheto ariuga gugatuika nkiama ya kuthiria magamba makindeni ndeni ya kiama kia UDA itigite gamba riake bwega agatigira kuthikotia mwingi na gutandika mantu megie kiama kia UDA kirikotia mwingi kenda gutigira kuthikirua with potential to harm the image of the UDA party if exposed to the public through an open court. But I will not hesitate to take the next move if I don't get justice from the party's internal dispute and resolution committee. Kiongera riuga ngavana wa Embu Cecily Mbarire na mubunge Kimani Ichung'wah ibabatiri gutigirwa batire na uge kiri kiama kia UDA kenda mantu marakwenda batikaombe kwithirwa bakithunganira namo na nkinya kumaragania. I am demanding, therefore, that Mrs. Cecily Mbarire and Mr. Kimani Ichung'wah step aside as UDA party officials because their actions and intentions clearly portray them as having ill motive against the UDA party they purportedly serve and might interfere with this matter. That by the time I am done presenting all the remaining 17 issues before the IDRC, Mrs. Cecily Mbarire and Mr. Ichung'wah and their accomplices, who shall be known soon, will have no moral or political standing to hold any position, whether at the party or in public service. Cleophas Marara tunyitwe giti giki na kunenkerwa Hassan Omar ariuga nandikite barua akiwandikithania vyama vya gicia cha ndeni ya nthiguru ya Kenya kenda kurugamia mutaratara wa kumuruta bichi. I have also written to the registrar of political parties who already instigated the process of my replacement and asked her to hold the replacement process pending the hearing and determination of my petition. This matter also attracted the attention of the UDA members who are here with me today, who I am informed also have written to the same registrar contesting my replacement. Thus, there are grounds for the registrar to stop the same under the Political Parties Act until this matter is dispensed within. Kiripotera Wero TV mbitagwa Mathini Mogambi. Rais William Ruto ruarene kirekara na motuki barabara ndikuru ya France no tuba Olympics na arabaete ya mwanya Ruto akerewete akayikana babara bene ya wakenda ukiria bendera ya Kenya nyumene Rais Ruto na yanira chata no twiki ya town ya Loreto twika musimu nene na arakathite akari no tuba ukiria muciyo. We gather here this morning. Rais William Ruto muthenyo ruarene kitekaro na Kenya barabomba ni tebunene kiri michezo ya Olympics. Rais na akathite amatukiba no tuba ukiria bendera ya Kenya nthiguruni ya France. We gather here this morning in Eldoret, the city of champions as we call it, united in celebration of the heroes and heroines of the Paris 2024 Olympics as they return back home to Kenya, the veritable land of champions. When I commissioned this team a few weeks ago, Team Kenya, to go and represent our country at the Paris 2024 Summer Olympics, I reminded you that you were both our best and the world's finest athletes. Awite nchamba hii ikaewa biewa na njira mwanya ni thirikari ya Kenya. I celebrate all of you. We will make sure that we give you due recognition and the efforts you make, the sacrifices you make. We will, to the extent possible as government, try to recognize and reward those efforts that you're making.
na uriti ministry ya michetho utira nebo ukiriewa kenda antu babo ambo bitethio uturo nebo. I have given very clear instructions to the ministry on the kind of reward system, Waziri, on how, so that, more young people can understand that there is something in sports and the sports can be a career. And let me also say this, that we have a whole commercial business around these sports. Nyumene, Rais Ruto na rureriero ndorete gutwika city ithano mugongoni wa Kenya na rakathite akaribantere uno ntuba ukiria muchiu. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii jameni niseme asante sana kwa kunikaribisha nyumbani. Si namna hiyo? Na leo mnajua tumekuja hapa kwa sherehe ya muhimu sana. Hii town yetu ambayo imekuwa hapo nyuma ilikuwa municipality, lakini leo imekuwa City of Eldoret. Na uritia kariba ya Eldoret ukadi muchiu kenda utegenya nguni mikora na ukadi ura kumbikana kenda bona matunda yayo. Hii city isifanyiwe fujo, isiletewe vita, mali isichomeke katika hii town. Watu wa Eldoret mnanipatia hakikisho kwamba hakuna mtu atachoma hii town yetu? Hebu nione wanasema ati mnanipatia hakikisho. Mimi nataka niwaambie, the spirit of destruction, the spirit of violence, we do not want that spirit in the Republic of Kenya. We are a democracy. We sort out our issues in a democratic, peaceful and stable manner. Au no tokinye muthia nteto chaura the mugucokera nkatho no tubugotho watanite na unite watanire kiri mubango ya siasa nyuma ya ndeka inkai.